Selamat pagi bro. Menu hari ini pelasan uling atau sidat. Oke. Nih. Pelasan uling sidat. Mantep, pedese pol. Jangan lupa ya, like, share, komen, dan subscribe. Gratis. Subscribe gratis bro. Nunggu dingin dulu nasinya. Habis itu kita makan, kita santap pelasan uling atau sidat. Pedes pol, nyaman, enak wis. Deloken kok aku lek mangan wis. Enak. Delon wile pelasan uling jos. Pelasan uling. Enak. Ih, mantap, cuy. Kalau bumbu-bumbunya ya penting ada cabenya. Enak lomboke. Ma, bumbunya apa aja ini gimana? Dikasih blimbing mulu, enak. Tenang, wes. Enak pemirsa. Sidat mancing dewek. Bumbunya apa ya enak ya? Iya, Mas. Ya padha kaya anu ta, Apa? pelasan iwak laut. Mantap, bro. Ikan lainnya ayam, iwak sapi, iwak laut kalah kabeh wis sampe uling. Iwak koyo kalah. Serine kena uling ya. Sing doyan oleh, sing gak doyan. Lah ya bangga doyan to. Apa maneh kulite? Beyus. Kulite bro, winuk bro. Segone kurangnya jelas nih mah. Iso-iso embo maneh iki. Embo neh. Aja pamer iwak. Iki uling musuhe wis. Uling. Enak. Wis to. Aja pamer iwak ning kene. Kalah ambil uling. Mbak benar segera jangan. Tambah mana bro nasinya? Kerjain. Tambah nasi goreng enak. Gimana? Alhamdulillah embo mana bro. Pelasan uling guys garai anu. Garai tambah tok. Kayak gimana gitu rasanya bro. Bumbune khas Banyuwangi. Jadi dikai blimbing. Tomat mah? Ya, Tomat. Bumbunya itu dikasih matang dulu. Dimasak ulung bumbune.
terus dikukus. Mari dikukus, dibakar, dipanggang. Mantap jiwa wis. Enak. Ojo pamer iwak liyane. Bumbune ndi bumbune iki? Bumbune rada gosong-gosong sithik ngono wis. Bikin tambah, bikin enak makan, kawan. Sapa sing ngarep teko ning omah. Janjian dulu, nanti saya carikan sidat. Kita bolang di sungai. Tenang pemirsa, wis pokoknya bumbunya ini bumbu racik sewu, blembing, tomat, cabe, lombok. Wis ngono iku wis rek. Ngono iku wong. Khas Banyuwangi. Selain orang Banyuwangi ndak bisa. Khususnya wong Osing, wes pelasane ku mantep. Pelasane wong Osing enak. Oke bro, terima kasih, matur nuwun, matur thank you sudah nonton channel kita Eko Fitri Family. Ikuti terus, jangan bosen. Kalau ada salah luput, minta maaf. Jangan bosen, tonton terus. Ini cuma hiburan, hiburan semata. Timbangane nganggur bro, yo gawe video. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilarang sambat, jangan lupa bahagia. Jangan lupa bahagia.